Kardom, apang si media korti, apang ke dak ini tumang nasional pun kiasi, apang ke nidi sangho forest department nong, kita bangku, kata na bangki itu kanta, lasu ini world environment day, nanti tarik ko hai pani, ini tum dak central range kan, patirpi ponsi ini tum pini, ting PKA program deng pon no, tapi ini tum major pini kita deng pon ke lagi ini tum minupur tu ini tum ha dicorong mate rong harong bon ini tum deng pon no, yang ini tum kemang ke dak la suatu warno ini mir ngecensen na son mo tapi antani tum maka ponsi dan ini tum so step bang deng pon no, ini tum dak non bang ki pon bang ke ini tum mira thing pisong si pon itu krisno ko ta pon no chehara son pon no ini tum bokul son te pon no nahor te pon no temane mo ki atibin ke doi la penke dicorong ke dama tum mane alon iti ponye function ini tum dak deng pon no tapi ini tum pining bang ke ini tum forest world environment day athem la ke ini tum land restoration dan desertification tapi ke timok wi drought resistant mane non ini tum lang lam tong te pi the dang ke climate change si bang bom no asila so pot bang ke ini tum drought resistant polam bang ke non kreng bom ni tum de pi da ni tum lang ka bi son ta tum te ponong bom asi pining athepi athim mang ke la no je ini tum koson si no pi thi kreng bom no pe ni tum koson si ke cheri lang po pi thing pi ke si ni tum so pi the aku ai teng i tum lang available mate paong ye phane tum koson bori pona ko koson si ni ngathi pi ke ti hom kon asila so pache tonon pe ni tum ta dak Hamren Central Range ka parlo long pe ni tum ta bori lo abitin mate along tin dan ini tum thing pitaron pon lo apeng ke abitin dan tum pachi phansi hukum pilo apeng ke ni tum mining areas along tan ini tum konama ni tum department and mining puri lo mane pulo mo ke san ini tum hadak bang pu thu the along tan ini tum che ka son dak ye pon ini tum bori pon lo lage ni nam ni tum bo thalang so nam lo pon ke na tum the pon ngi hadak pen sini tum tem pon lo ase ke wangi langa bang ta ini tum charap chito di ठीक है चराप चितो टे पुलोंटे इदी तुम का बोसाई ये फानमा टे किराए ये फानी तुम सुन को तुमने ने तुम नाम से ना ये तुम कार्बिंग लोग मते वेस्ट कार्बिंग लोग के लिए तुम रिटकटी की abang cihong pik ajoine masih di tuh mangke kayak tinggi tuh marwi kinai ason dari tuh maweder lo lapeng keli tuh lang tuh tadi tuh nangkom bom lo tinggi tingkang kikon tadu bom lo itu tuh mani non bang keli tuh belek belek abiha iklim mate lason kacing thora abar sai sili tuh amatha bisiko ke do masi ini tuh ma ke bang keli tuh lang kawe bang sonang tek bang ini tuh tek konong bom lo tinggi kan ini kali tuh World Environment Day di celebration of World Environment Day ini bangke pilih adang sih ini tuh isi mana celebration mana ini tuh kepalonan kena lalu pilih bangke ini tuh ada tuh bangun ini tuh awareness ansi ini tuh pilih bangke dengpon muncul lo lalu kebayi lang bangke ini tuh macam ini kali tuh teknologi Hamren Brikshan dolan kalau sultan ini tuh mana alak sih ini tuh tinggi tim don lo pilih kalau langsung tak sih non kebayi so Hamren Brikshan dolan bangke ini tuh lak narkep ating piarong la best karbing long tum bon sila bangke ini tum ana bangke pacitang ini pangsi bori po sila so step ini tum kedeng pon bangke la bangke jate jen mane greenery mate akili seng padoi pangsi ini tum ka bori pon jontu mate jonwan de jontu api konon tar konon forest konon la ke kaita isolation song sido mane ini tum isia bosu yong si ini tum yong si extinction mane kivir po polong te Pilong pinik mane kacel arson dokok ti ini tuh jong dhorok li tum yong si jontu ki do di minggu ki mong si pahenolo plong te dak ili tum dak kana hok dong arson do ki so हजार posta ili tum longon bomi lasi ili tum kaita balance ki doni phansi ili tum bori nei athe mane forest ong si ka velo mate habit nampinam dirong si ka velo plong te thijok phak lengta velo wildlife puta velo wildlife ka be ajo ke ili tum da
pine ili tungge klem munia son mata halang tum na klem muna son kok ti la se kaita yang pi teng phang la pen ke munit la pen ke wildlife ke la kaita isu son ko se do ni kaita dora peting athe mene isi bosu se extinct no plong te ha dak halang tum ta directly or indirectly mane pupene sa halang tum ta ili tum kachara plang kaita son si do son ni tum te kono